Lahori janalong pistol ebong pen inut kachingnang. Kachirinang ji majok sitame kilik ahut model code of conduct jujet tike belt long lilo. Six Dipu SD Parliamentary Constituency Indian National Congress MP candidate Joyram Ingleng nomination alu kijokdam. Khatkhati Gotam Bosti Ahawara long Tomon ki thehut hem kahingno. Karbi Anglong Live Karbi Prime Time Abirta long penili sami mirina hansepi peni abirtang ton pen arjuponik tha. Khatkhati Police Station angkang National Highway thongke brasir kep atowara kungalong kedo sabaria jo edona hempen pistol ebong pen inura phan nep ingnang pon long pusi police mate raikom saikhi atum pen pachini pon birta ke pachini pon atengke police mate raikom saikhi atum isi joy pen birta long si jangmi poni phai hiniani arnikang sam por phai ner ke pa por malom Lahorijan Nirmal Kumar T State Abaria Joalong Inut Yusuf Ali Lang Ok Abihak Lembang Anam Pen Kido Bomb Ahemalong Kakuruk Dam Hood .32 mm pistol ebong lapen amu kereng amu longpon Laso kiri Kakuruga Sai Kideng Pona Hood Khatkhati OC Roman Bordoloy SI Biman Chetia lapen Arisang Ho tum pen chilangsi pechun ponlo Non Aron Ripen Helek ibipu akoy pen alang liphan nep ingnang ponsi lamphoi pabon ponsi hem kangsam thaponlu lapen non kilik apora hut election model code of conduct hut lapuson alam ki kelong ponatum anke kilik jujet tikke belt mate akijok dia phan chiklem pon sitame jok un iloputa pachini pontu bokajan benanan terang karbing long line Pinijangmi poni phai kit homarni Indian National Congress Rachari Asong Hinpen 6 Dipu ST Parliamentary Constituency of Harman MPang Hoelong Kachitoidun Joyram Ingleng District Election Officer Arideng nomination alo kijoktam Non nangkeleji jangmi poni phai inkora trogani Lok Sabha akilik mate election along Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dimahasau District of Harman MPang Hoi Kachapalong dunji aphan Rachari Asong kedo anatum tami sai kideng ponbom theklong pen lason si pini jangmi poni phai kit homani Indian National Congress Rachari Asong hin pen tami MP akilikalong kachetoidun Joyram Ingleng aphan District Election Officer arideng pinpuralo I pajerdamlu Bangsohut Indian National Congress State President Bhupen Bora chitongdunsi nomination alo kijok damalong RDP dun Pinpur में MP candidate Joyram Ingleng aphan kiligalong ke pahai vegji aphan pura CPI ML Rachari Asong atum pen chilang rapet pensi Joyram Ingleng aphan ho or pidun si ongdung arat chitongdun pen nomination alo ke jokta malong RDGP dun Bangsohut Indian National Congress State President Bhupen Bora pen therangke thingno lamthe ke jaiki non ke chari pom BJP a sarkar atum Karbi Anglong arat aphan apong kachong thui pensi pleng seplu Radaphan kaching thora men pen Radaphan kepalu hemprega men pen Radaphan apong kachong thui lapuson si apong Radaphan chong thuilo lasi non apong Joyram Ingleng aphan pe hai pen Karbi Anglong arat akar I hemprek kelong chi aphan ador ke som avot pira pe hai non pusi ningje pon আজি আপোনালোকে জানে যে এজন প্ৰাক্তন বিধায়কে আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে বিজেপিৰ পৰা আহি আৰু যি ধৰণে তিনিখন পাহাৰীয়া জিলাৰ ৰাইজে হিলদল ভাঙি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে এই পাহাৰৰ যি লুণ্ঠন ভ্ৰষ্টাচাৰ দুৰ্নীতি স্বজন শোষণ ইয়াৰ বনজ সম্পদ ধ্বংস হৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে জয়ৰাম ইংলেং ডাঙৰীয়াক লগত লৈ পাহাৰৰ ৰাইজে অহা 26 তাৰিখে EVMত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব Lapu MP candidate Joyram Ingleng pen pherangkia thingno lamthe ke jaya tengki Neliphan Jongsi nang pahailu pulotangte Karbiarat akar inai hemprek kang thimabangki wanbekpo lapen hamthangalong choki chokam amo araratum ale kilongji aphanili claim pon pusi ningje pon Itum dak kemanga bangke political issue isido labang ke isu pu intum pon pedalo
hala bangke itu mah social problem lo artikel 244 implement nangji Rahul Gandhi ji chaken lo itu mah leader la penon ke bang ye hoda bangke la dakpen kongres hai lo pulote pa parsudon lo pulote autonomous state bangke longpo kapen khai farman ka artikel 244 in wanpo la pen socio economy non rong ro basor ekdom obostha be penlo kaching thor ya war sai apkan kongres ke claim hot kusan ma ke claim non ba hormu hota azor ke pasu ta pakom nang kokpo la pen rong ro batum hantai income tuar paklang pon theng nang po la pen karbiang long angkang 10,434 square kilometer angkang abangke itum dakabang kirai pon paminang ji News Report, Karbi Anglong Live. Lakhain ko raisi Borjan MEC constituency angkang khatkati Gotambosti ahawar malomta tomonarvik kit hehut hemrit kahing nudun pusibirta longpon. Kidamtang jangmi poni pai hiniar ni anerlo apor malom men arvi ki jang bom hut tomon charting kivang ajok pinangan ahemarit na hokdon thailo. La sojok non kisung ke phodum ke do ke thak la pen chutun chodang anta kisung pensi chingtang nanglo. La si rada phan kilang aja kong ke do tum Karbiang Autonomous Council kit hekiting atuma phan chuning ripon ke Gotambosti tomon kit hepen hem ka hing nodun kisung ke phoduma phan kanghon kangjin sopen ke rapon ji phan chuning ripon. বতাহৰ পৰা মানে একদম পুৰা অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল ঘৰ দুৱাৰ সব হাৱাই মানে ভাঙি পেলাই দিলে আমাৰ ইয়াত খালি একটা নহয় আমাৰ ককাই চকাই যিমান আছে সিহঁতৰ সব গ'ল আৰু আমাৰ বস্তিত মানে সব গ'ল চৰকাৰে যদি কিবা সহায় কৰে এতিয়া আমি আপত্তি জনাইছোঁ দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি অসমে বোকাজান বিভিন্ন জেগাত আমি ঠাইত গৈছিলোঁ গৈ দেখা পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন আপোনাৰ দৰিদ্ৰতা পৰিয়ালৰে ঘৰ দুৱাৰ নষ্ট হৈছে কি ক'ম এতিয়া আমাৰতো ক'বলৈ একো নাই এতিয়া চৰকাৰে যদি এইটো অলপ চকু দিয়ে তেতিয়াহে হ'ব নহ'লে আমিতো নিজে যে জবৰদস্তি কিবা এটা কৰিমতো নহ'ব Bokajan penananterang Karbi Anglong Live. Towar ka chelengki sungpen Karbi Anglong Autonomous Council MEC kadom terang pi akirap lapen rongara ratum cherap chetodun si towar ka chethok padopon. Sonsi jangmi poni phai kit homani lakhain korahini sarupathar MEC constituency ke parlo paklangso Chandra terang arong lapen samrong hang arong along araratum towar kawi pen ka cheleng akisung pinnangan chichak nanglo bangso towar ka cheleng pon laki rongkang sam thenglo han kachuri kachuarlan akisung pen kijok nang chi pu pen matha ponsi sarkar pen nang pitong thekhe ko sitami towar donang chi pu kidamtang anikan pen methang atangka chirung cherek pen JCB lapen rong arat ku nopak towar kachese marpon padolo towar kawe ada kilometer kep anbak ke doajok patang un ederlo la sojok si pining le thositami ni thoma pharman rat pen towar kachese lampona sai dengpon bangso birta Karbi Anglong Autonomous Council MEC sangpi kadom terang pialong pen towar kachese lamalong akirap pidun thu Chandra terang arong GB mukrang terang lapen rong hini araratum pen ningkang sam kachurolam thi piklang pon lapen thunon kechari bom BJP a sarkar mati MEC kadom terang pia phanilitum arong along kaching thora saemo nanglang pon thuji a phan ta kachuning rielam thi piklang pon ilitum non kaching hon MEC kadom bai do hin mata kirap nang pidon la juring olo tamal arwek pen chak lok mat pini yang si klem pon long pin lo jo asini tum kadok wela so lia bang kan ni pon lia bang kan la ke theng lo han la pen rong sama towa kaso sik sak ong lang thi thi det jot ni tum rong ning kan thom lo sok chuk kilong le la si non ni tum bang ke la ali chi bui pon lo chi pin khat pon lo chi pin lar pon lo ni di dak kadok we rong sar pendang lo kadok mi kar me tur ni tum dak chi don sar pen si ni tum chi rung cherek pen la kadok we bai do tum matala MEC bai do tum anta bang nang akirap nang pidon lo asini masuk akirap ke paklang vi pen Balipathar pen present terang Karbi Anglong Live. Tang tepini Karbi Prime Time berta ke lapuan si kang ton poniklo.